Welcome back to my blog. Ode dini blog aja boka ang bartai khauka badam ha. Ko jini bartai japkin khauka. Doa din lagi tik jang sima bartai donglu si thangi atsbang an si jare bakal thangma mai no ha tsidu. Ang tska bartai donglu si ang Thaipunagar dongma. Ode kli dini ja boka dia phauka ni juling laiba. Ode doa chipla jing era phauka habu sikrang jile ba ne ode tsidu la ang ke mathawa bar Thaipunagar nolai ha. Ode kli ang latska ang la khrang ba ka baya chitla baya ban jang ode jusongera jang khoina na rang saimba tsitu boke maidara jing era kisa dauno manju bahai brai jileka ode lugu ha motor dong ode judi songya ba thaigen dong ode ju haro bokisa dong lugu tu sang Thaipunagar haigajurao jang jalai jang koili khamra khaja si clearing lai gajleka ang phaya ba lauka Thaipunagara ko jini ebaro jiko haidada thangi ko busi mathauman khilda ang dongba khaja si khabai sia hamchini nolai la haige thangla ka lugro se blau yang ke busi hamjaudu ang busi hamchin hamjaudu tini khaja si raijilai du linglai du ode miyarau bodong koiran bruling bodong ran bahau bodong pangbi krip lugro khaja si jajaga hamchini ho jaka ho jaban lugale akhonala ঠিক jang abri flaika nai lugro do bere flaika kinniya kinhau to nai sai ko bruling ekdom team dam sibarando onup raha najikan ke bor zabla dubo angbo baila du sabde gora sa bazal ju odi bihe ho jende ekdom chikha here ani video ke hamjoka please like comment riha ili puti de nolai haning jaba se lugro tauna de japia city re japia obani an nolai ke hamjola base obe jaba Thaipunagar nolai gora bazal ju gacha jani apnara gacha amlai giri gora bazal ju jang kira kriwa mit sai de khakuli mardani nolai ni sre hamjoka please like comment share